Чуваш патшалық академия драма театринче шуйтан жюри спектаклін премьери бульджи. Наукса Яковень Хайлаветырых Наталья Сергеева режиссерлардна. Кураганзен ежинче перин корреспондент Алексей Енейкин да бульджи. Сцена жинче сэмавалхи чуваш пурныжы. Може резер юлны херарым, шидінні өвелізен шимгезенбе завынза бұрынма әметленні жоқ, аслы өвелін пүшне шуйттан жавырад. Хойен чури дузағурад. Сакая буранах, волдухма, окшабухма. Евгений Юрдюков калыплаган тіпсынар, узалдан адыне жақланза, тебірджух хой мінхытланныне де білмест. Мулба буянлықшын жунза, тыванызене гынамар, пәдім халыға тіп тумағадыр. Тінчереті садырать халықлар, окшанжа! Халық ұшық сайызы, жемір жағыр забірді. Эбі, шағыр таурыра, бұлы бірбетчен құша! Кувол Чуваш драма театрын сцены жинже Ухса Яковын пьесы дұрықлартына иккімір спектакль. Она Наталья Сергеева режиссер, Лолита Чекушкина композиторба, Светлана Зверева художник пулышныбе қадірлені. Ташизене лардаганы Зоя Александрова. Педихрарым, мен дома булат шедезем жіндезесін, шавдері борым был. Ухсайын чілгі, тәләнінзе гаймала чілгі. Шабақта мен жинжен, шин жинжен. Бірін ері давра, кашны жина жинже узал да бұр, ыры да бұр. Шав ырыба узалзем пырмаях кірежеші бірінре. Ыры ішсем 2 скелет, узал ішсемде дугалат пыр бол, узал шуғышсем бұжа бұрза кіреші шин. Хой жинжи ырыба узал мінле кірежеші шав нагдардашын болдымыр. Палах едем, хал паян хевіғытра ұқша хужа болзадычы. Шавым бада мажыт папеде хал хевіғытри тема. Сцена жинже бұлза ердеген, чила еміргай Аллахи әшпуш, чынақта халхи бұрнышпа піржиғыра явынад. Вұғыда бұғынза думан едем чүнін чирне ғыдардад. Ұқшана қапсынза пұшшуғатны ұшта илзе жидеретха. Паллах ингек сырбышне ұрық нимбатне де. Эмергидемы, ырыба узал кережеве. Педикирлі спектакль. Пирень саманара, педигирлі спектакль. Елисий спектакль. Біляган чем делаях вылячим. Ман племянницу вылячунда. Спасибо, педелаях. Ашак премьерна еп курма ядырлаза ешкарала хулын жен келдім. Кунбек шайри спектакль зіне сайраларда шичынақта педелаях, комылы шуышлаттарать. Шуйттан чури спектакле Чувашен бұшлығын гранжы бұлышны бел артна. Шавын бадавал пұрген женде чаплы бұлзадухна. Постановкана Геттен тенжибех паллы Фауст трагедия бедалнаштарма булать. Спектакльде водорулда артист вылять. Вол еша качалгана театр труппине худшынны жамрықсемде. Чуваш республикинже пирень классик сень, хайлавезени упразағвар сезені майшлище, паян гурдым ребер, Яков Уксай, хайлавебе лартны пьесына. Мілі илемлі костюмзем, мілі илемлі сценini оформлятуны, актерзем пиде хавгалан завылярыш, пиде илемлі, пиде вайлы эш бүлджібан. Республика Пушлых Олег Николаевич нахтай пиде намайдыржа Чуваш культурине, Чуваш илгени упразағвар астезе. Шакеш малалла тызы запыря, Аллах. Кураган зембе бірлех спектакль премьерине сумлы драматургын хері Ольга Ухсайда хақлары. Маны натте шүлден курзатрать и пиде... Савынать пульчак самандра? Савынать лаих, пиде лаих. И Наташа Сергеева пулдарулы пиделаих режиссер. Уна тавдабуш пиде манран и ману наттерень. Чувашен галарым вали Алексей Енейкин, Артур Галкин.